Hello, my dear friends and students. So ngasiday interesting day oiko that kya ngasise that 05 thasu 05 adu chahi ju 2025 sigi numit amwana laroi ko chahi sisu amwana laroi kay no hai kana sai 555 loiba adagi 5 ani prisal 25 kaina si maningi sarukse 20 su kay oile me sagi perfect square 2025 se sisu kay oile me perfect square ta le me 2025 sisu yam nuai chahi ni perfect square ki chahi hai ta ne adu tadi sitam du jo na square gi anam na tamani ko tricks ang asidi ana si nuai ba numit oi kai sa 5 ma to ne 5 ma te gi tamina se ko 5 se kya ne hai hoina 5 square 25 ne hai bu adu 15 square di kya no 225 tai hai re ko adu ga mu 25 square di kya no hai ne ba adu di kya no 625 tai ba adagi 35 square na kya sai 35 square na 12 to 5 tai ba kwa si ka mai to bu thoi no hai kan da hoina sigi 5 ki posya 25 na lo bi ne ba square bu to ko matam da 35 ki holak pasida kamai lo ba sai ki 5 ki posya hana hotok piro 5 square 25 na aduga amu 3 ga thangna ba number to ka pre na biro ba 3 si 3 ga thangna ba number di kana no sai 4 to ne adu si ani pre saladi 12 tare adu no ke ta mo next punja laga 1225 ne ba 1225 ta do ne ba ko adu na yo hoina hojik 45 ki puri je ba ko 45 ki 5 ki square mai tham bi ni 25 4 ka thangna ba di 5 ni 4 5 20 mai ta le ne adu 45 ki kana oi le me chahi chu 45 square 2025 ta le me ko adu ta na hairam mani ba 95 ki square ja kya ta dai no to inbox ta haibiramo ba aduga kanagi 105 ki hairagati 105 habse si hana tawbirane 5 ki maning thamse 25 mani thokpiro aduga kedore sigi 10 ga thangna ba number 11 ni dana adu ta de hoina si smile ani lo ne ko adu 10 ki 11 ga presal adi 110 ta ne ko adu 110 to 5 smile ta ne ko amaina ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯃꯇꯦꯛꯁꯤꯗ ꯃꯊꯪꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨꯀꯣ